kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya kamutan, Marvin? Kasangsangput mo lang, ngam napudot man nga ng ti ulom bakay. Talaga nga agburak ti darak iti kastang aramid mo, ha? Ay nawaw, apay ka di aya, anyat parikot. Di ka makarik na, ha? Amom abisi ak amakitagtagad. Di ka pa'y mat nagluto. Nagluto ka kumamatan na iti pangrabyanta. Awan mat anak tanga aw-awiram. Bagim laang mat. Apay, marigatan ka pa'y laang? Agluto ako maitay, ngam... Ngam! Jak amo ti luto. Ang mga nagluto agad di mo mutlaang kayat. Di sayang lang. Ha! Ti ko namkit di. Kasadot mo ti agluto. Dayta ka na yun ti irason mo. Mang pritok lang ang ititlog bakay. Ay no, pagkawan! Anya nga rin ti kayat mo. Itlog lang mati adda. Mangigisa ka itinatang. Ado mo tinatang iti kusina. Saan asyak ti pagpungpung tutong kunak ngay? Da kayo manan kini Manong Marvin ti pagsasaritaan dagiti chismo sa manang Jackie. Ay nawaw, apay ka numanan. Nangagdang agap-apa kayo idi may nga aldaw manang. Basol ni Marvin, ah. Kanayon lagan nga agapa kayong agasawa. Kasano kat nakasadsadot mat dadya a tao. Amo na anabambanugak anakitagad. Di namot mapanunot ti agluto. Hay, makapasuron. Basol mo ah. Apay ngamin anak asawa ka iti sadot manang. Ay naading ko, di mo man ipalagip date na. Gaputa gwapo. Sono? Ay namanang, di mo mailibak dayta. Adamang ngamin itsura ni Manong Marvin. Dayta laang atasadot mo't. Ay naading ko, no apay nga iparupang pay lati bidot ko. Inal daw lang aruden amadusdusa ah. Anyat gagara ni ading mo dito'y balay. Apay nga imay. Awan, agbakasyon lang ka no. Ay nawaw, agbakasyon ko nang. Uy, bakit? Apay adi mo impakpaka mo kanya. Nalipatak lang ngayon magakin ka, bakit? Ka, anya ti planom. Plano, awan mo't amo kalakad ko ita. Manong nga aldaw ti bakasyon ti kabsat mo aya. Dahil tatidya ka mo, bakit? Kita ama, ang mga nuday tanto manen ti rason mo, tapno saan ka nga agtrabaho. Agpadpada kayo asadot iti kabsat mo. Talaga lang awan pagtrabahuan mi, bakit? No adda, di nagtrabaho kami kuma. Kasano kumaamaaddaan kayo iti trabaho, kat di kay mat agbiro. Anya tinamnamaan nyo, trabaho, ti umasidag kada kayo. Umayak man pa'y agpaangin nanang. Nay, nagapa kayon sa manan iti asawa manakaw. Hey, masurunak nga rod kan kwa na nanang. Ay nawaw, apay manan. Nagadulakit din adiyo pagkinkin na awatan aya. Masurunak atawan lang nga rodon trabaho na. Pinagbakasyon na pa'y tisadot akabsat na ijay balay. Kaya't siguro matikabsat na ati agpasyar dito'y lugar tayaw. Ang maibos matin ti abas to aginatang ko. Naimbag kumamot ano gumatang da. Saan? Tapapakpakan damot kanyak. Ay kat ano sama, tasikamat tinang pili ka ni Marben anak kaw. Awan nang pilit kin ka, amakiasawa kin kwa na. Dusak nga rodan daytoy, nanang. Saan akasta anak kaw? Di kayat ko asawan, desisyon mo ti makikalay sa kin kwa na. Ay, awan lang amok, nanang. No saan pa'y ngagbalbalyo daya at tao. Sina ti pagturungan mi kunak tumag. Nalakaayamot ti makisina. Nalakalaang, nanang. Di bali tawan pa'y mo't anak mi. Saan mo't amabalin nga urayak, amatayak iti stress ko. Anya ti plano ni Dominic anya. Do alawasan nga da dito'y balay.
Talaga nga awan trabaho day ya tao? Istambay mat amay sa? Diyan ka mo, bakit? Ay nawaw, kasano adi mo amo kat kabsat mo day jay? Ni Dominic latan di kasaritam, bakit? Amo ka! Kay kayat mo nga adda ni Dominic ditoy. Tapno adda manen rason mo asaan ama kitagad. Saan mo't bakit? Oho, amo kunday ta nga style mo Marvin. Manong Marbay! Manong! Nene. Papit lang nga. Amang ano na patag nga ibaga tigabsat ko. Ituloy tan tula ang tagsarita inton madamdama. Ay noo po ayo! Manang Jackie! Manang! Yuhu! Ay, Lain! Dominic? Ay na, kunaklakit din no nagawid kan. Siyak nga raw. Am-amunak pa yung gayap. Natural, am-amo ka, tas si katay kabsat ti sadot nga asawa ni Manang ko. Si kakit di ma. Dakal tinagbaliwa ma. Pimintas kay ti imatang kaw. Saan asika ti gagarak ditoy? Ni Manang ko, adda ka day? Adda ni manang Jackie ti unal. Lukatam nga rodin ti gate, tada na patag nga ibagak iti kabsat ko. Nakaungungad ka man. Talaga kasi ti panagsasaok. Amumot. Sipod pa idi kat prangka ak nga agsasaok. Maday, tinaungal. Awan bumakit ka tagaws no kasta ka na ayaw. Tila lawlaw at umot. Lukatam kit di ti gate, ta sumrakak. Ada na patag apagsaritaan mi kini Manang Jackie. Nakita no kasanom akitaan ni ipag-ailin ni tay ating ko. Pumimpintas nga raw iti panagkita manaw. No kursunadam, di ireto ka kenkwana. Anya nga minan tinagan iti Facebook manaw. Mabit lang, tay pakita ken ka. Awan pa'y nga tanubyo ti pagmaw manaw. Awan pa'y, single day jay nga aging gayta. Nasayaat mo nga raw. Awan ti agbalin na parikaw manaw. Wala, kras na kaday jay, idi kakaskasarmila ang kinimanang nakay. Amok day tamanaw. Saan ko ngamin nakursunada iday, tapangit iti panagkita. Ngamita, takkal tinagbaliwan na manaw. Adto iti Facebook na. I-message mo dagusan. Nagagat na ita. Kasla ni manang namudlang. Nawaklunan na ka. Di agbiag kanto akas kanyak. Kasalakan ton dono ko. Anya? Di ka man agin didi Dominic. Amok akas liya matlaang tarapaap mo kat. Ti mga sawa iti nagagat tapno awan ti pariko. Ay nawang, in-block ko lang nga rodin. Nagaramit pa ila iti barong account na. Nay, asino manen aya ti pakaasaram ay Lain anak ko. DJ a Dominic ah. Apay, agchat-chat ni Dominic ken ka? Kat no addan asawa na dayjay. Saan ani Dominic akabaranggayan tayo nanang? Ni Dominic akabsat ti sadot nga asawa ni Manang. Ah, kunak ano ni Dominic akalugaran tayo. Apay, agdat-daton ka dikin ka ti kabsat ni Marben. Wen nanang, kayat nakanungarod ti agdaton. Ay kat nasaya at ano kasta. Crush mo dayjay idey, saan aya? Idila ang dayjay nanang, ngam itatan amuak ti agpayso a kinatao da. Saanen ah? Nadismayaak nanang. Diyak kayat ti maitulad kini Manang a nakaasawa iti pobre adon. Agkabsat da, ngam saan damot siguro nga agpada iti kapanunutan anak kaw. Agpadada kanu asadot nanang. Madlaw ko matlaang ket. Anya ti madlaw maw? Nakitak dagiti ima na, ket amuklatan asaan ana erwam iti trabaho. Saan akon amas daaw, tauray ni Manong Marvin, ket sadot met isung agkonsumisyon ni Manang Jackie. Maas-asar ti kabsat ko iti kabsat mo lakay. Abay man. Tauray in black ni ading ko, kat agaramid lata iti pamuspusan tapno agpapansin. Kursunada na kanu nga may ni ipag-ailain bakit? Saan mo tadakas? No agdaton ti kabsat ko iti kabsat mo. Tagpadpada damot a single. Ken may isa, kras ni Aileen ni Dominic ide sana ya. Ngam saan itan? Tulungan taman kit din ni Dominic bakit? Tapno makaasawa mo tanda ito. Ay nawaw, Kasaritam ti kabsat mo. Ibagam nga ikan na ni Dominic iti uray may sagun daway laeng. saan ko kontrolado ti panunot ti kabsat ko? No anya ti kayat na, ay kat iso ah. Saan mat amabalin asyak ti agdesisyon para kan kwa na?
Nang runa pa no may papan kan aya. Kabsat mo mat dayjay kan inuuna ka. No adda ibagam, siguradong aramidan na. Anyat ibagam aya. Agpakadalaan ken ka, Aileen. Ay nawaw, apeng agpakada ka. Agpakadak ata agawit ak manan iti lugar naman. Kat agawid ka, ano agawid ka? Anya ko maita kanyak ngay. Si kakit di man. Talaga na pudot ti daram kanya. Kasano kuma, kat dagulit ka mat. Agayata nga rugin ka, Aileen. Krasnak iday sana yan. Idila ang dayjay, sa baliitan. Jack kayat apagdalanak mo ti pagdaldalanan ni Manang Jackie ita. Sa anak matakas kinimanong kay. Anya asaan, kat madlaw asarot ka mat amaysa. Di agbalbaliwak para kin ka. Aggagatak no kasapulan. Awan lat amok dita. Agawid kakit din o agawid ka. Ikaray, agsubliak tumanan dito lugar yaw. Pang-asim at di ka pa ilang makias asawa. Urayan na akwal. Agmes-message ka di pa lang ni Dominic kan ka, ading ka. Wan, ngam saan ko ari replyan Manang. Talaga ka di nga awan mariknam apanagayat para kan kwa na? Awan Manang. No itsura na ti saritaan. Gwapo mat ni Dominic, ngam madlaw asarot. Anya? Sa anak akasken ka nga itsura laang tikit-kitaan na Manang. Ay, mangrugi ka man ako na akon. Agpaysumat Manang. Diyak kayat ti konsumisyonan niya. Narigat ti mailawan iti sadot kunak tumot. Nakitak ti kasasaan mo iti din na ni Manong Marvin. Katjak kayat ama padasak ti kasta Manang. Sa bagay, adamat ket di puntom ading ko. Ngam tinaibaga ni Dominic kanyak idi nag-message ket nag-garden kano daytoy. Adda nga rod insend na kanyak. Panagkunak ket disidido nga agbalbaliw para kan ka. Kachat mo ni Dominic Manang? Wen, salsaludsuden na no adda ka no nobyom. Wen no adda agdat-daton kan ka. Ket kunak nga awan. Ay na Manang, nukas di asarot tumat laang ti pakiasawaak. Ano saklatan ti agbaak? May mayatan dayjay ngam ti makiasawaak iti tao nga awan arapaap na iti biyag. Long time no see, Dominic. Wan nga raw manang jaken. Makumi ko mga ni tigarding ka manang. Lugan mo dayta? Wan manang. Si kanhan lang dayta. Ngamayat latamay. Ay nawaw, gimatang kapay gaya man itilugan mo. Natsambak ti mayat apresyo tinatang. Iso na kagata nga. Ay kat nasaya at ano kas na? Naimbag ka pa eh. Talaga nga inaramid mo timbagam kanyak nga aggagat ka. Siyempre, madamanang. Kaya't kumuti makasawan. Naimbag ka pa eh. Atiw mo ni manong mo. Dakkel tinagbaliwam ading. Saan akaskin ni manong mo nga aging gaita kat feeling don latta. Kasaritak to ni Manaw, manang. Unman, bareng agbalbaliw mo. Naimbag pa ni Dominic, gimatang itilugan na. Siyempre, natsambaan natin met apresyo tinatang bakal. Ay, awanan. Atiw nakatikabsat mo, Marvin. Dakkel tinagbaliwan na itilasod ti mano atawon laeng. Okay lang. Saan mo't ngagpapada tigasat itong kalmay sa kadatayo kay? Kastalat tangarodan? Anya launay ayat ipagparparikot ang bakal. Awan mo't anak ta apakanin ta. Ay, nawaw. Day tamanan tirason mo kanyak ita. Gaputa awan anak ta? Saan kamutan ngagtrabaho? Awan arapaap mo para itibiyag mo, ha? Nasikan mo't laang nga aywanan tayo ti salon at tayo. Tanuag sakit tayo. Gastos mo't laang. Useless ti kwarta no sakit tayo. Ha? Anya a klase ti panagrasrason day ta? Ibagbagak laang mo tagpay so bakit? Ay, agtalnakan. Panagrasrason day ta ti tao asadot kunak tumeng. Unay ka mo't Dominic. Ay nawaw. Apay ka di Manong Marbeng. Apay nga ngayon tukot mo talugan mo ya. Service ko nga ron mamanong. Tapno saan ko aparikaw ti pagluganak no kastangad da papana. Nagadulagid di nga mom. Apay ka di ay manong. Inton sumaruno, di ka umay dito'y balay no kastamad lang. Ay nawaw. Saan ka mawatan manong? Gapuking ka, kasta unay ti unget ni manang mo kanya. Anya? Pagkungkumparaan na ta,
Ibagbaga na pa nga ate unak ka no. Agpay suma, manong. Dakkel ti nagdumaan tayo ta. Ngamin, nagagitak itan. Nagturid ka matan amang ibagay ti kasta. Ay namanong, agbalbaliw ka matang. Saan agaputan nagagat ti asawam ka? Agbaling ka maasa daw. Unaw, kahit mo, apanawan na ka ni Manang Jakay. Manong. Kumusta ka na, Elaine? Nasaya at latamot. Mabaling ko ka din ti agdatong gang ka? Jak kayat ti sadot. Nagbalbaliw a matang. Awan pagdanagam, ta sa anak akas kin manong ko asa daw. Sigurat wag, saan mo ang mapadasan ti pagdaldalanan ni Manang Jackie, iti din na ni Manong Kaw. Anyat amok ngay, amang anululbudan naklagayam. Ay sana apay ko mga ulbudang gagayata nga rugking ka. Makitkita mo't siguro ti service ka. Bayad tinating ka o tinaygatang itinayta. Amang ano binulot mo laang. Nyakit, saan Kahit mo, tayo pakitak ti papeles. Kukwak tayo talugang ka. Uhu, narigat ti mamati iti sa ulaang. Nalawat ti garding ka o iti lugar may. No kaya mau, ipasyar kayo dyan. Tapos mamati ka kanya. Inaklon maon, Saan pa'y nanang? panagkunak kat agpayso ti ibagbaga na panagbalbaliw na anak kaw. Pagkunaan nyo mat nanang? Nakitam ti ima ken saka na. Nakitak nanang. Ima ken saka dagidjay ti nagagat anak kaw. Alawan ng nanang. No siyak ti sika, aklo na mo ni Dominic. Agpada kayo mutan nga adda iti husto nga edad. Ken agpada kayo ang nagagat. Panawanan tapno agpamilya kayo mutan anak kaw. Panunutak pa'y man nanang. Sikalat ta ti masurot. Ibagbagak metla ang kit di dayjay. Takas makita ket nagagat met. Agpada kayo ang nagagat. Saan kanto akaasay no iso ti maasawam anak kaw? No kasta, aklunan na ka na, Elaine. Wun, ngam ikarim kanyak nga agtinulong ta Ay nawa, awan pagdanagam tamok tagtong politikari kanya. Siguraduam laang, narigat ti maadaan iti sadot nga asawa. Tamakitkitak ti kasasaad ni manang. Jak kayat ti kasjay. Jak kayat ti agkonsumisyon. Hun, katay. No gawit ak iti lugar may. Ag video call tantaw. Ipakita kang gati naglawa gardinggaw. Kaano nga gawid ka aya? Itong sabadaw. At damang aming garding ko nga gurura iti lugar may. Imayak lang nagpasyar ta kahit ka makita iti personal. Okay. Agagata kay Elaine. Agurnungak iti kwarta para iti kalay sata. Naibusan ti bagas, Marvin. Anyat planong itibiyag mo aya. Agperkilo ka pa'y laang di tay store. Tamang sapulak iti pagtrabahwak bakit? Ayawan lat amok dita. Mano atawanan akas ta ti bagbagam. Ngam aging gaita ket tambay kalat tamot. Ay nawa, saan man ngamin analaka ti agsapul iti trabaho kay? Naumakon! Agsinatalangan! Ay, nakapigpig sa mo ta sa uyo adwa. Dayta kabsat mo nga awan serbina ti parikot, Dominic. Bagbagaan dayta. Tano saan pa'y lang agbalbaliw. Isukat ko itinagagagat ngam iso. Ha? Makamukay man laditan. Manaw, awanan. Isukat da ka ni bakit mo. Ipadas na, tay darum ko. Anya? Ay namanaw, agbalbaliw kan. Tanong si kati adda iti sitwasyon ni Manang Jackie. Sigurado ama uma ka mat no sa duti ka balay mo. Kunamlan asino kamutan nga agsasaw. Katagpadpada talaang mat idi asadot. Idila ang manaw. No siya, nagbalbaliw akaon. Para iti pamilya abangunan may kinailain. No kasta, inaklon na kan. Kung manaw, kit agawit ak manin iti lugar tayaw ta agurnungak. Iurnungak ti kasarmay. Papanamanan, Marvin. Itenda tatapidring bakay. Ay nawaw. Apay manan ijay. Makitagada. Ha? Anyat ko nam. Ulitan man. Ang mga nukamali tinangag ko. Makitagada bakit? Tulungan kan tapno dinak isukat iti nagagat. Ha? Ang mga nukon ko nam lang dayta. Ay, saan bakit? Agpaiso ti bagbagak. Talagang agbalbaliw ako. Panagnagak day taking ka bakit? Okay. Takderam dayta nga insawang mo. Uwan bakit? Awan pagdanagam. Tanoad niya timbagak. Karamida kon.
Sa anak nga agpaabak iti kabsat ko. Promise! Ay, nawaw! No agtinulong ti agasawa, tirigat kat lumagan. Kang runaan iti amin, agbalin kumaan na tipker ti agasawa iti anyaman a panubok a dumteng. Tapno naragragsak ti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.